Mwireri wa Kameme TV ni twacokereria ikerekaria keri ria tabarira Mathaga Maitu na ikoni ndi uranyitanira nani muthenya wa umuthi tunyitanire na Michel Macharia wa Mwangi niwe mwambiriria wa Michael Safaris agitutariria maingi megi ugendi guku bururi-ini na ningi megi mamwigie we mwenyewe na ni akorwa tutariria megi guku bururi-ini tutanaingirira uhoro waku na hihi kana ni ugicokagia guoko na thutha kuri muingi na makiria kuri mbeu njithi tondu nae ukirorogwo mune arona nduri mukuru ri mieke nira hinguka mabũrũri-inĩ maria mangi globalization irathie gikaga mitambo ya kiriu ni yukire hetu maundu turona China hetu maundu turona America hetu maundu turona kuna na Njoroge nende githie kwiyonera na maithoi tondu uguo ugire ri nenda-ini kwina fraudster ndahota gwitia kindu ndeherwo kiria gitari kuo ni mwikoragwo kana ni muteithiririe kana ni munyitite itemi kumagara na nja guteithiriria Kenya gucera Kenya tutwara muno kuria wetagwo China turetagwo tauni tagwo Guangzhou biashara Kenya China ikoragwo thiagwo maita meri thia hera mathia biashara ikugira indo kuria makireha mwena uyu China ni ukoragwo ona ithitu itu muno mama kitu muno mathia munathi muno China na tukorwo tukimatwara mwena ucio tuthia kumatwara horo wa guthie kuthomithia githungu kuria kuna ithitu ingi muno kina thoko muno kuria no challenge muno ikoragwo muno a China ni kuona visa ya mwena ucio wa wira wa work visa but tuotha kumuonera visa ya mieri 6 ya mwaka umwe ana mundu wa gucera kana mundu wa guthie biashara ya mweri umwe tutumaheaga tutari na haso nyingi tutha kumateithiriria kuona hau ithu tuonaga thungu magiuka tukamaka muno tukauga mau ni mabeca makiria nie na mwiroreri ya turakwirorera nake tugeka mathabu ma mbeca iria huthirite a Kenya ni mathiaga na nja na ni mieke iriku makoragwo nawe mathi ndahota kuuga uguo ndakara njuge ndwara Dubai ni mieke iriku ingicemania nayo na kuhihi Akigwire no undu wa magegania ni ati athungu tukwirita tukiuga ni umena mbeca cia guthie thabari but the good thing about muthungu ri ni planning makona kitagwo planning umuthi ni December matiukagira muthenya umwe tondu tuthathi thigo kuria December ugene gathi na family yakwa muthungu ni abangite kuma January ni oka December Kenya kibu abiweka ekire booking yake January so akwetwa kiriha pole aikinya guku ri akawokiriha 20% kibu mundu tuna na time period ya kuriha the same thing kwenda guthi kuria Dubai ri tukoragwo na program icio ndukambia kwibanga ukambia kuriha pole ukinya ya uthie kana wiki ya guthie wakorikitie mundu mothe so we no guthie hau niho muthungu atuciragira andu ra maratwirorera nawe aingi ao ni a wonjoria mbeca na no agweta China na ni ku indo irauma nie ndiyo China ndire ndathie kuo no ndi na mang'otore na ndirenda kwambiriria uhoro uyu hi ni muteithagiriria andu aya okorwo ni agikorwo urenda kuthie kugira nguo ngithie kuna urabatara gwikona kuria ngiona quality ni guku okorwo ni wathie kugira machinery nacio ironeka kuna ni mithemba mina miega hi ni mukoragwo na services ta icio ni tukoragwo na services icio na hojuge tukoragwo na team to the other side ni tukoragwo na team kwa China na China is a big market in Kenya it's our biggest market ona tikana chari turakorwo tu nacio hindi no kurakoragwo na horo wa counterfeit medigo ukirio haya Mombasa China ni kwetu andu magithi muno Kenyans tondu kira tutakiria kana ngui ri tungigura guku ri na mbere ugithio migure kuria ri ni bei nini gutigiria kindu kigo tukoragwo na timu itu na mundu angenda guthie China kana angenda guthie kugura ona tukatoka magaidi kula makugura indo imwe okwenda ta cosmetics okwenda ta nguo okwenda machine ona kwenda ta iratu kana ki nitumonaje kula makugura tucokere thutha hanini tumenye Michael hihi uhoro wa kuria uthii wa na mbere wa matura mbeu njithi aingi twauma gicagi tuthia tukariganirwo ni kuria twaumire hihi we ni ucokaga na thutha na ni maundu ta mariku hihi ungikorwo kinyita itemi kuria mwena wa Gatuanya kuria ukiumite ni joka na thutha tondu na most of the time to invest muno kundu kuria na the challenge tuko na bururi kana ona bururi mugima ni horo wa youth kwaga mawira na ngociro ni njikite muno ni kwamba gukirita opportunities cia kwandika anake aitu ona twanake ona ikari aitu raritu tondu ni koretwo muno gain invest muno mwena ucio kiko ni gutwikirite job opportunities cia andu aitu atoko tukaria gukirita awareness ya the services cia ile ciekuo ile youth maguo ni gucioya na mekete ciko cia kumateithia kigo we have been creating that awareness na kumobilize na educate people na uthio na go spend time na okore na kugeria kuma encourage toko tuko uguo tasama iko toko tunaikuregeta ga Michael Safaris out of Michael Safaris toko na Michael Foundation which is meant to help kusaidia giving back to the society toko to hede goko to kwena thina wa mai almost mweri mugima and we were able to give like four tanks
tukihe andu itu kuria kienda ko no mono cio mathina makoretwo mekuo mabarabara na ki tukageria gukorwo turengira office icio cia aria stakeholders leaders itu tukageria kumonia mathina maria mekuo na tukageria kumeta moke maranirie na aikari a kuria guciria yakwa ni more of education and creating awareness. Yes, ni mo undu mariko ucamanitie namo ta mbeu njithi urageria kwiyaka makiria kibiacara-ini ni mathina mariko ucamanitie namo? Abere ne kugana financial challenges tondu withabe ni kana mundu rageria kwiyaka kindu kia mbere no ngithi fegi ni cash flow kiguo no for you to get the cash flow no nginya abigire fegi na makuhe loan na since twarehire nyamu ya interest cap rate ya kumari ya okire tukoretwo na challenge muno na mafegi ego tuhe besha au okorwo no ndende kunehia wira wakwa no njwe maundu maingi na hote kwandika andu ingi no ngakorwo the limitation ya besha ni ikorwo iho no tugota kunta karoni ri ni kuona ugota kuhota karoni kota ku boost wira waku no hote kunenehia no kurehere kindu kinene gukira kirira rehe thaici no korwo ikana impact ne gwi society gukira ure huana thaici. Yeah, so challenge tukoretwo tunacio mostly ni capital wise which actually is across the board, but tugeretie kumanduva with what we are getting, we are taking step by step. Yes, hihi we ni ucoka na thutha andu aria maregeria kuyumiria biacara-ini Njoroge ni oka na riciria riake agakwira Michel Macharia jikarite ndireciria hihi ni wikaga uhoro wa mentorship no ngiariria biacara mundu muyuthi urenda kuingira biacara-ini ungimwira ati? Ni goto tugitithiriria bei njithu na tukoretwo tukigeria kuma mentor na kugeria kuma encourage kuthi na mbere no ndu mwe njuge ona tukinyendegeria kuma mentor njuge wona hindira thogona ni mwega ukirore na nyama kiguo haria mundu ari ambia perfect hau utanamba ukinya haha hangi tondu hotire hega hari hau hega ni hau no hega wambe perfect mundu macio reka no njuge bei njithu no ndemere na passion ni njega ufuatirira na ni wega wirore uraruta tingi haraka it take time. Yeah, it take time thina munene muno na bei njithu tukorwo twinaguo ithui ni gukorwo ati turenda gutongana ihenya mukoroko tuda gukati muthe ni wahigura sa Michael Safaris na rucini nda gukorwo na ngari cia kwa ciganona wealth is accumulation. So ndutinde ngihigura muthenya wa mbere kana thiku igire no nginya wehe time uthio perfect to make mistake ya ucio gathondeka ha ugathie ki umeterere na kirego the wiro the uraruta mundu agetegeria higurio muthi rucini thekire ni akona faida ni angangane naguo na ndeka mwisho miaka 5 ikomire miaka imira ni akona kiumiriria. Hihi vision yaku kana kioneki giaku kia miaka ta iyo ikomire okari ni hotete kwiyaka ukagia muthingi kioneki giaku ni kiriko? Kioneki giakwa sama iko no gukorwo ati turahota gukorwo tugiserve all the Kenyans na kumatora China tukamarehe na mathi China ni mona murigo la makwenda kana ni mathi kumamona kile makwenda na mashoka without hassles and go perfect our service. That would be that's my focus. You perfect na at least to at least na Michael Foundation ni to go ki impact life shadow na kukudai na uko matura-ini. Kurudu wiriraga? No, every situation in life is a learning point. So for me, I think acha gutithiraga niki gutongoragia principles yaku? Kila kindogoragia ni commit people's need na gusafu andu na kuona customer no amutwara handu na acoka na oka na kwira ni thengio ni athiri akiona kiria endaga thuruwe na ndanakorwo na hiccups and there. Yes, kiria gya mwisho sama ikozie na mutumia na family na family. Yes, na kwa umwe majetaga baba njeri ciugo cia mwisho urigenda kwa pila ndo ni kumera ati matigetigire guthi thabari utacera igano mamo rugaga wega na guku na nja kwina maundu maingi muno na thabari ti andu tiura aigagwo tene ati ni andu fulani ya kirathi fulani ni ithuothe bata kiria kia batari ni kwibanga na umenye haria murenda guthi na andu aku kana guthi na mwendo waku haria murenda guthi kana no haria urenda guthi gwithoma tuna gucera munathia na gathoma bata ni umenye ni ha ucoke ucerere sa Michael Safaris utuhurire thimu twira na hora guthi tuguthondekera package yaku wega na tukuhe ihinda ria kuriha o kahora ngino wekatia ngino akinya kurikiriria na guthi thabari yaku. Thengiu muno ni undu wa wira uria uraruta kugeria kuhingura andu meciria maumagare na kuu guthie ni kuhiga ngatho cia mwanya. Mwereru wa Kameme TV tukunyitanire na Michel Macharia wa Mwangi niwe mwambiriria wa Sir Michael Safaris agitutariria maingi mamwegi na ona ningi megi uhoro wa ugendi guko bururi-ini na mieke ngiyonera ona nja wa bururi akonire ciria kugira kanyamu China ri no mwaririe na ukorwo gicoka wi na kanyamu kaibaibu. Njitagwo Njoroge wa Kimani yuma tabarira Mathaga Maitu gia na hwaini mwega tucemanie muthenya ungi Ngai enda.